hoki mai a Thomas Aerepo-Morgan ki tōna whare wānanga. He kite ngā konohi, he hoki ngā mahara mō tēnei raukura. He koanga ngā kau te hoki mai ki tēnei whare wānanga, kone atu i te whitu waru tau au, e noho ana ki tēnei momo whare wānanga, a kua tai te wā kia ai ngā parirau. Nā, kua puta te ihu a Aerepo-Morgan me tōna tohu pairua. Ko he takapau whāriki, he takapau tuhikura te kaupapa matua. Ka mutu, ka tō mai ngā whakaaro mai tōna iho pūmanawa, ara ko tōna kuia. Mo taku kuia te take, nāna noa hau i tō mai ki te ao o Niwareka o Mataora. Iau e tai tamariki ana kuia rā tērā i whai atu i te moko kanohi, te moko kauae. Nā reira, mai tērā wā whakatongia mai ai te kākano o ko te hiahia kia whai i te ara o te moko kanohi. Nā reira, mōnā anō te kaupapa, mōnā anō te tuhi kurane. He hua tēnei no te kura kaupapa ahumatua, no kotahi mano kaika anō hoki. Nā, kei roto te katoa o ngā kōrero, i roto i te mita o Kāi Tahu. He tuatahitanga mo te whare wānanga nei. Me pēnei pia te kōrero, he whakamana, he whakanui i tērā kaupapa o kotahi mano kaika. Ka mutu ko tērā hunga, nā rātau au i poipoi, i aki kia whai i te ara o te reo Māori. Nā reira, i whakaaro ake ko tō tātou ake mita o Kāi Tahu, ka noho hei papa i ngā kupu, me ngā whakaaro roto mai te tuhi kurara. Nā reira, he whakamana, he kawe mai i ngā huatanga o Kāi Tahu. E whakaaro tonu ana a Aerepo-Morgan kia haere tonu me tētahi tohu kairangi. E whakaaro tia ana tērā āhuatanga o te tohu kairangi. Ka reo no kia tau, mena ka whai atu i tērā āhuatanga, i tērā ao anō. E toru pia ngā tau me ea i te tangata, e puta ai tōna ihu. Nā reira, e whakaaro tia ana i tēnei wā ki te whakatā. Ai. Tāre ana te wā, ka kite mena ka ara mai tēnei iti o tahu ki te tutuki he tohu kairangi. Shakaila Andrews Alapaki, Tahu News.